esia ta mie subo, esia ta mie do de chi, mie yraura. Nyateƒe be gbɔgbɔ fana va ʋu míabe ŋkuwo, fana va ʋu míabe towo. Aɖe sia ɖe ne bɔbɔ ɖe wò ŋusẽ te, gɔmesese sia gɔmesese ne bɔbɔ ɖe wò ŋusẽ te. Mɔsese sia mɔsese míemui ƒu anyi. Ŋusẽ yiwo ke tsitre ɖe Mawu nyanya ŋuti, míemu wo ƒu anyi le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Agbenɔ elabe woe gblɔ be ile gba kpli mí va se ɖe xexea me be nuwuwu. Míedo wo ɖe dzi, míeyra wo le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. 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 Mina miana anyi. Alléluia. Kɔsira yi ke va yia, me gado wo zɔna mi zi ɖeka ke. Alléluia. Mawu ne kpe ɖe mía ŋuti bena eyiyi sue yiwo ke míawɔ la wòaɖe vi na mí. Míate ase yeƒe nya eye yeƒe nya ne do ŋusẽ mí. Alléluia. Nyitsɔ Mawu ƒe gbɔgbɔ kpe ɖe mía ŋuti eye wòtsɔ nyati ɖewo tsɔ de tame na mí be mía ade ŋugble ku ɖe ŋuti. Eye míekpɔ kpɔɖeŋu le Marko ƒe agbalẽ 8 me eye míekpɔ ŋutsu yi ke woyɔ be Bartimeo, nɔnɔme yi ke me wòle eye ale yi ke wòse Yesu Kristo be vava eye togbɔ bena nɔnɔme yi ke me wòle anye mɔxenu nɛ hã la, taɖonu ɖe le esi, tamesusu aɖe le ye ŋuti eye didi vevi aɖe nɔ ye me. Eye Biblia bena le nuwua eyi me ke Yesu yɔe ɖa, ebiae be nu kae dim nèle be mawɔ na wo. Eye míese gɔme bena ŋusẽ yi ke la na bena amegbetɔ la nɔ agbe, gbã la nɔ agbe na Mawu, la nɔ agbe bena Mawu be tameɖoɖo ne va me la, ele bena didi ya ne nɔ eme. Ele bena taɖodzinu ya ne nɔ esi. Ele bena nukpɔkpɔ ya, nukpɔkpɔ deŋkɔ ya ne nɔ amea si. Eye mi kpɔe bena ne enu yawo mele ame ƒe agbe me o la, le ŋutilãme ne mɔkpɔkpɔ mele amea si o, ne etsɔ me amea le kpɔe bena naneke megale yi ke yagate ŋu akpɔ mɔ na le agbea ŋuti o la, ye va nana bena amewo gblɔ be eti kɔ nam, ne madzodzo yi ko. Eye mi kpɔ bena le gbɔgbɔ me hã, ame yi ke mɔkpɔkpɔ ɖeke megale esi o, nukpɔkpɔ deŋkɔ ɖeke mele esi o la, ame ma eɖana asi eɖokui le gbɔgbɔ me. Be ale yi ke amea la nɔ ŋutilãme la be eti kɔ nam, wɔna ɖeke megale ŋutinye o, nye magate akpɔ mɔ na nu nyui aɖe o la, ne mekpɔ naneke o, ne mele naneke dim vevie o, ne ŋkuwo mele naneke di o, na wo ŋutɔ wò agbe o, ne esrɔ̃ ƒe agbe o, ne viwo ƒe agbe o, ne enu yiwo katã ne le kpɔkpɔm wònye fatalité la, ke nakpɔ be le gbɔgbɔme be akpa dzi hã la, nagblɔ be nu ka ŋutie magahlɔ̃ ɖo, nu ka ŋutie magakplɔ aƒetɔ la ɖo. Alléluia. Eye míekpɔ Paulo be kpɔɖeŋu. Alléluia. Medi be míagaxlẽ ke le Filipitɔwo ƒe agbalẽ tagbã me. Egblɔ nya sesẽwo ɖewo na mí le afi ma eye wòhiã bena enya mawo la, mía dometɔ ɖe sia ɖe míanɔ ŋugble dem ku ɖe ŋuti. Filipitɔwo ƒe agbalẽ tagbã ne míexlẽ tso kpukpui 19 dzi la, ebena
elabena menye bena esia atrɔzu agbexɔxɔ nam to miaƒe kukuɖeɖe kple Yesu Kristo ƒe gbɔgbɔ la ƒe kpeɖeŋu me le nye lala vevie kple mɔkpɔkpɔ la nu be enu magakpem le naneke me o hafi boŋ metsɔa dzideƒo blibo la katã bena ale si wònɔna ɖaa la nenema ke wòanɔ fifia hã be woawɔ Kristo gã ɖe nye ŋutilã ŋuti eɖanye agbe me alo ekume. Aleluya. Elabena nye la Kristo ye nye agbe nam eye eku nye fiɖe nam. Aleluya. Biblia kpukpui yawoa míala te nɔ srɔ̃e kaka nyemenya ƒe ne míala te wɔvɔ ne nu yawo aɖo mía me. Aleluya. Enyati yiwo ke le kpukpui wi 9 mea enyati ɖewo le afi ma miakpɔ bena le kpukpui wi 9 mea eƒo nu tso mɔkpɔkpɔ kpukpui blave ebe le nye la vevie kple mɔkpɔkpɔ la nu bena enu nagakpem le naneke me o, enu nagakpem le naneke me o, ke boŋ metsɔa dzideƒo blibo la katã bena be ale si wònɔna ɖaa la nenema ke wòanɔ fifia hã be woawɔ Kristo gã ɖe nye ŋutilã ŋuti pour que Christ soit glorifié dans mon corps. Alléluia. Mɔkpɔkpɔ kae le mía si o? Nu kae míele te nɔm kpɔ ku ɖe míaƒe agbea ŋuti o? Dzideƒo kae le mía si o? Ɖe dzideƒo ya li ke da ɖea nu ka dzie wòtɔ te ɖo? Hallelujah. Nu ka dzie dzideƒo ya nɔ te ɖo? Enya vevi yiwo ke míanɔ gble dem ɖo ya. Nu kae míele mɔ kpɔm na o? Ne mi mele nu gble dem tso nya ya ŋuti oa, enu vi ɖe koe la dzɔ ne la kpɔ nɔviwo le ƒomea ɖo mea ame etɔ ɖeka vi wola nɔ nu ʋãwo nɔnɔewo, amewo mlɔ ƒodo ɖeka me lo, enɔ ɖeka viwo woanɔ dziwo, enɔ ɖeka etɔ ɖeka wonyiwo le aƒe ɖeka me, voa ame ɖe la ʋã nɔvia kaka la dzi la wui elabena ele kpɔe bena yi nɔvia nyi nu kana yo menace bene yi nɔvia le agbea ya enu yi ke ya kpɔmɔ na masu yi si o ta yi ɖo la ɖe dzo. Alléluia. Ha. Ne ame le Kristo me menya enu yi ke na kpɔmɔ na o mɔkpɔkpɔ kaka ɖe dzi ame le asi o bo le Kristo me la nyo nkadie be nɔ te ɖo. No bio bena de nu kae nyi mɔkpɔkpɔ na o, nu kae le tem nɔ kpɔ, nu ka ŋutie ne tsɔ agbe o be yakplɔ Yesu ɖo. Alléluia. Ne le nye bena itsa itɔa Mawu dzrae ɖo ɖe na ya, nu ka ŋutie wòna be ya ɖe nɔvi dzrodzo. Nɔvi wo tsã tɔa eke Mawu dza tsɔ ne ya tsã le vo, wo tsã tɔa le vo. Ne le se gɔme nenea ɖe nu ka ŋutie na va nu nɔviwo ɖo kaka le tsɔtsi me tsã, kaka le tsɔtsi me tsã. Obe wo ya na yi nɔviwo mu wɔ na yi yɔ. Paulo gblɔ ebe na mɔkpɔkpɔ ya kplikpaa bena nu ka o, enu ma wɔ nu ka o, enu ma kpem o.
Bible ya be nyawo ɖe. Ebena nukɔ mɔkpɔkpɔ la signe bena enu ma gbemo bena Kristo be ŋkɔ la woadoe ɖe dzi le nye ŋutilã me kokokokokoko. Negbe to nye agbeme alo to nukɔ tse to nye kume ɖekpekpe ɖea la woado Kristo be ŋkɔ le nya me. Ŋutsu ya ƒe agbe la tso ŋkeke yi ke wòdo go Yesu le Damasko mɔ dzi eye wobe ebe ŋkuwo ti eye wodoe ɖo ɖa nusrɔ̃la yi ke woyɔna be Ananias eye wòdo gbe ɖa be meva medo gbe ɖa be ŋkuwo ne vu eye naxɔ Mawu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe. To gbe ma gbe dzi la ŋutsu ya kpɔ nane. Alléluia. Bartimeo do gbe ɖa be nye hã makpɔ nu. Ame yi ke kpɔ nu la, ame yi ke kpɔ nane eye Mawu tsɔ ɖeɖefia ku ɖe yeƒe agbe, ku ɖe Kristo ŋuti tsɔ fia la, mi le hame ɖeka me. Alléluia. Vɔ míaƒe azɔlizɔzɔ la ato. Manɔ te kpɔ bena ame ɖe ne wɔ eya hafi wòtsana wɔ eya o. Manɔ te magblɔ be ame ɖe le wɔ eya tantsa ma wɔ eya o. Nu kae ne kpɔ? Nu kae ne le lalam kpɔ? Ebe nye agbe la ye nye ŋkɔ Kristo. Mele agbe na nane. Alléluia. Ne mele agbe la Kristo ye mele agbe na egble le Galatia tɔ mais ne mele agbe la Kristo ye mele agbe. Elabena ɖekpekpe ɖea meku. Alléluia. Mi amegbetɔ katã mi ɖo la nye bena nukɔ ɖekpekpe ɖe ne tsɔ ɖokuiwo na Yesu o, me tsɔ ɖokuiwo na Yesu o. Ne ku va yi, ça dit que eku ya oŋlɔe da ɖi nɔ. Mema, vɔ ebe ne nye ame le agbe la, mɔkpɔkpɔ ɖeka nu yi ke ŋuti ta me le agbe ne me le agbe na Yesu. Ame yi ke ku ɖe tanye. Eya nye nye mɔkpɔkpɔ. Alléluia. Minya bena eyi me ke Paulo ole de gaxɔme gbã Filipitɔ ba gbalẽ ya gaxɔme be nɔ eye wòŋlɔe. Fi ma ye wogblɔ ɖe be mikpɔ dzidzɔ, réjouissez-vous. Megale gblɔm na mi ke mikpɔ dzidzɔ le Aƒetɔ la me. Amea nɔ gaxɔme. Aziti me. Vɔ ebe mikpɔ dzidzɔ, mikpɔ dzidzɔ. Megale gblɔm na mi ke mikpɔ dzidzɔ. Alléluia. Mele nu ya gblɔm na mi le vevietɔ mi ame yiwo ke gba nyi sɔhɛwo. Frère Gislain, ne le kple ma? Frère Gislain me le kple mo. Edzo. Alléluia. Eyi me ke wo yina Roma elabena Mawu ɖe nu fie. Ole de prison le Yerusalem Yudatɔ eva dzava wɔ Pâques ŋuti dɔ le ƒe sia ƒea Yudatɔwo katã le setia nua woyina Yerusalem be wɔna subɔsubɔ ŋuti dɔ. Ta nenema tututuwoe hã yi ma ye amewo tsaka nu kaka wole de gaxɔme be etitre ye wobe kɔ nu ŋuti ewɔ nu ya kaka woɖoe be yewoawui. Ye be va gblɔ be ya Romatɔ ye nyi meke ɖe mɔ na mi bena miawu Romatɔ eye woma drɔ ʋɔnui o. Fi ma wova nya be ke nationalité Romatɔ be dumevi nyenyea ele si. Yo be ne le nenea woadzo droe ɖo ɖa enia César ne woatso kufia ne le Roma. Ye wo yina. Alléluia. Elabena Mawu ɖe fie bena dukɔ geɖe gale yi ke woagblɔ nyateƒe akpe be nyane. Mele nane medzi be miabe susu ne nane. Eyi me ke oyina
wotsɔ tɔdziʋue wova ɖo afi ɖea wobe ayaƒoƒo etɔdziʋua va ɖo kaka eʋua gba eye wòto na ame yiwo ke nɔ tɔdziʋua kplɔm bena mi megavɔ̃ ne mi le ʋua me ko la nye Mawu yi ke mele subɔ la egblɔ bena eʋua ɖeke mawɔ ame ɖeke o ke mi kpɔe gbɔ bena ame ɖeke megadzo o gbã womese be gbe o vɔ gake aƒetɔ la va ve wo nu ye wova ɖo wova dze agbo le anyigba be nu aɖe dzi ne mawɔ kpoea wobe eyi me ke wonɔ ati be nuwo tiam be yewoatsɔ ado dzo la wobe edã si aɖi adã ɖe yi ke ne ɖu amea womegakpɔna mɔ bena amea ne nɔ agbe oa wobe edã ma bla ɖo yeƒe alɔ ŋuti eye wònye eye wòge dzedzom le ema yi ma me la wobe ame sia ame nɔ te bena le miniti sue aɖe megbe koa la enu la va yi elabena mɔnukpɔkpɔ mele bena edã ma tɔgbe ne ɖu ame eye amea ne woaganɔ agbe o. Alléluia. Vɔ gake la enu mɔ katã le dzɔdzɔm la ebena nukɔ gbã yi ke nua dzɔ ɖeko nye nua tsɔ ƒu gbe amewo le wobe be wole nɔ te kpɔ be edzaku nutsua ɖeko wole bɔkɔ elabe nukɔ Mawu wɔ nukɔ Mawu ɖe fia bena medzati mɔ dzi o fi yi ke nye be ɖoƒea ye nye Roma edɔdasi le afi ma nɛ. Alléluia. Nu yi ke me di be magblɔ koe nyi bena ne mekpɔ fi yi ke ne le yiyim oa nu sia nu yi ke la dzɔa la wɔ nukɔ ate ŋu ɖe wò dzo fa. Gislin, imenya be le Seigneur. Abigail, ne sɔxe nyame titiwo tsã le me enu geɖewo la te va dzɔ vɔ nu kae ne kpɔ ebe nyemeto na mi bena miati aƒumo megblɔ na mi bena miayi fi kɔ ego keme dzi. Alléluia. Ta eyi ke ŋutsua meku oa amewo katã wova ƒo xlã be o amea mame o. Alléluia. Mame o. Elabena edã mate ɖu ame edã ya tɔgbe ƒomevi ya mate ɖu ame eye wòagati agbe o. Nɔviwo menye glito nya ye o. Menye glito nya ɖe. Taɖodzinu ŋkuwo ɖo la kpɔe. Nu ka ŋutie nye agbea ku ɖo? Nu ka ŋutie nye agbea ku ɖo? Yina ne ame eve wole zɔzɔm, ame eve wola te zɔ, wola te nyi xɔlɔ, la te nyi srɔ̃tɔ, enu la te dzɔ, alo? Ne nu adzɔa, nu kae la na bena miagate ŋu ala lɔ agayi ŋkɔgbe o? Nu kae mi kpɔ? Fi kae mi le yiyim? Alléluia. Ebena enu yiwo ke mi kpɔna kple ŋku la wonu va wɔna nukɔ wova yina. Miabe ŋkuwo ɖo la nɔ enu makpɔ dzi. Fi ma ye mi le yi. Ŋugbe yi ke Kristo do na mi. Alléluia. Mele enya vevie ɖe gblɔm. Alléluia. Ame eve wo la te le dɔ ɖeka. Mekpɔ nu ɖo, nye mekpɔ tsi vɔ mekpɔ nu ɖo teƒe lo. Mekpɔ nu ɖo teƒe. Mekpɔ ŋutsu ame eve. Srɔ̃nye ya nya kpɔ ɖe nu nyanye ɖe. Elabena ŋutsu ɖeka nyi esrɔ̃nye be tɔ.
L'âme va gler. Mais donc, vous pouvez vous donner mi na merego, enye dokita. Oh, fana kona mi bo. Oh, elai, mi don se. Oh, no viu. Et doma tout. Et ya me no teolo. Me no teo. Nkae ne po. Pour me de kame, mi po Joseph, plein of yora. Alléluia. Enya ya odo la do nya petime. Ebe nou mak pemo, le nye mok pokpota. E nou mak pemo. E la bena, wa do Christo ben ko de ji, le nya peme. Alléluia. E nou yoke nana efukpekpe nona ameba gbeme. E nou yoke nana veve sese Yesu glonyado le Johannes be agbale. Johannes be agbale la, enyi agbale profonde le Biblia me. Na tema no chaque année normalement Christ toresia re roakle Johannes ba agbale la klevo. Na tro klevo. Enyaro le afima na tema dengle kurenti madifo. Alléluia. Le Johannes be agbale ta delia me Yesu glonyade le afima. Jean chapitre 6. Fima Yesu donya gede ple farisito ameyo keti trerenti yudato obe. Nemia chwe boa. Miate makle kukui blatonvo enelia, ple blatonvo atonlia. Ebe tete, wo blon ne bena afeto na abolo siamida. Yesu blona obena enye agbebolo la. Amesi va gbonyela domele euge akpo o. Eye amesi le dinye hom le sesemla tiko mele euge akpo o. Mon pe gbogbo pere mianti. Yesu blona obena enyenye agbebolo la amesi va gbonyela edo mele euge akpo o. Eye amesi le dinye hom le sesem la tiko mele euge akpo o. Alléluia. Amere la bia bena de ke ne megbe teva Yesu poa adoma wa umonye nya gbadu akume. Alléluia. Adowa mede le amefa gbeme. Alléluia. Amen. Amelate na nyi numadu nkekene no. Frère Paul. 40. Alléluia. Et la Bible a globena amegbeto manu agbere nkanti de deko abolo de dentio. Ta nye segome le Bible ave nu fiafia nu bena nu ikela na edola wamela me yenyi nu ko nu dudu mananyo. Alléluia. Et nu ikela na edola wame me yenyi nu dudu mananyo. Nu dudu jroa mela enyi odenu alo enyi
alerte bena nane le jore wolu vome nane wolu vole di nane wo gbogbo le di nane ne rola onko ne rola chwene yemele globena male benantina o alléluia for nous tina la mais le nane kemo fifia e bofia ameyo ke pona internet ku WhatsApp dia e va zefia kura bena nudu ikemi le duduma yele dolele hembana mia allo donc a problème menyi nudu eye egbeben kemi le ya ne mi ate limiter ndudua ne la te we wa no swere bo anyi ndudu adodoa e domia diu tameni akple ple fufu be nya Yesu le glo do wa medele amebe luvome menyi bena mi gbo ale ke o kplo to gbe adira eye ne mi le do wa mebe nyama mi gbo koklo mi kpona koklo koklo re ku atoko be edole wiya alléluia mau benu wo katala mau kwegbo bena ole nko no le afidera nu ikela na bena agbe ane wa yila mau kpona egbo be elle est disponible mau benu wo de siade tifia ne to nono me ade me na ne va ma ame atura de mau fe direction mau fe volonté mau fe atmosphère me la ye va renave na be ba ame no senti le no kimebe nde le manquer nai e ye va nana be dolele do wame ple mu kata on va sokwa la nyibachi alléluia nyamenya mine nyagome semo mawi kenye enu kata olala medu ebe yibenu orola ne wa no ato wa memu alléluia ameyo kata wona no ordinateur nto gbona be oh midi courant na ma alléluia ameike wona nucha ne wonua ekpone gbobe na nu ikela hiabe enua ne wa wotoa echone echo deneme alo echone danare afire bena negbe hia kora no chene kora ne wa woto alléluia fifia ne otem denu o wajora le yebe atmosphère ikeme wola nola timae na bakpobe na ne hia le alléluia nu ikeme dibe ma glo ko nyi bena Yesu le gbo plombe na amesiame ebe enyenyi nuko Abebapolo. Je suis le pain de vie. Et nous, ikela be amela no akbela. Elle menye. Enyenyi amefe akbe. Je suis enyenyi nu ike ameke hia ne akbe. Ne wa no anila. Ebe amesiame yike le menyela amesiame yike pon amesiame yike jesim la ebe nko e domaga nko domaga we maintenant que les missionnaires ebe témoignage il y avait ameyo ke na mission ameyo ke oyina edo nojo ameala temajo le Togo ave no America be kofe areme ba doma hia me ponya gbe achanyoro me nyale ke wa wo a otole afimo amu me po jesi jan o me nya be nya tefe be le glalo alakpa be nya be sovana yo alléluia doma hin to cha ndudu ke be duna le fia me le fi ma cha wa glo wo ya be dina ne la fi ne ya wo ta be yike va do gbe ajia adovale oui no be do wa mais ça dit que yo va le manquer de et nous yike yo a chono agbe et il va le dogbera oh après to bo we dom do la fia
eye bele globe mau tsɔ kpukpu ya tsɔ ɖo ŋuti nɛ ebele globe eyi ke yi xlẽ ya be tsã yi xlẽ nɛ ko xɔna si be wo bena aƒetɔ le gblɔ ko bena ne mi dzesi ya miabe dzi miabe mɔkpɔkpɔwo miabe ebena menye ɖeɖe ko Alléluia. Ebe gbemagbe yi ke yi xlẽ be gblɔ be ame sia ame yi ke adze yome edɔ magawui gbɔ gbeɖe o la eyi ke yi xɔ nya ya dzi se la ebe yi ƒe luʋɔ yi ƒe aƒeme yi ƒe nɔnɔme trɔ yi megali si be ame yi ke le nane hiãm nene o nu kae nana be edɔ hiãhiã c'est-à-dire besoin ele si be nane le manqué o nene ebe tso gbemagbe dzi la etɔ te nuɖuɖu mele o nuɖuɖu le o esia yi la ŋusẽ yi ke yatsɔ yi ŋkɔ la yi gbɔnɛ nyemenya mi le nyagɔme sem o megɔme nyi bena nuɖuɖu aƒenɛ kaka o nane le dzɔ le ame me nane le dzɔ yi ke la na bena amea la nɔ santi vidia ebi dɔ le wum la minya bena ame ɖewoa nuɖuɖu nɔna nyemenya be edzɔ ne ga ɖo mo mele do gbe ɖa o mele nɔ nyam oa gase game dɔ la nɔ wo dɔ la nɔ wo la ɖu nua vɔa esi mo ŋdɔ ƒo nene o ga ɖo mo ŋutɔ la te ɖu nua zã vɔa ŋɖe le dzɔ le me o Alléluia. Yesu gblɔ be me sia me yi ke dze yonye me la edɔ mawi o edɔ wɔame yae nana bena amea manɔ naneke kpɔm o edɔ wɔame yae nana bena amea manɔ naneke dim tso agbea gbɔ elabena ele ehiã be nɔnɔme ɖe me ta no propose nu sia nu na wo la naxɔe fã. Alléluia. Ame sia ame yi ke va gbɔnye la edɔ magawi agbɔ enu yi ke nana edɔ yawuna me gbãtɔ la yenye absence de sens c'est-à-dire que amea menya ne amea fɔn dia menya nu yi ke yi fɔn ɖo nu yi ke ta wo fɔn ɖoa menya o nu yi ke wo dza kpɔ mɔ na menya o nu yi ke ŋuti wo le agbe ɖo la menya o Alléluia. Enya yawo mi le gblɔm si be pagai nene voa c'est sérieux ame nene fɔna ŋde gblɔna be ne me titre le abadia me fɔ ɖe nane ŋuti me fɔ ɖe taɖodzi ŋɖe ŋuti Alléluia. Minya bena dɔkitawo no fɔn di vevietɔ ame yiwo ke wɔna dɔ le blɔk to ame nuveve mea etɔ ame yi ke dzi ma ewɔ dɔkita dɔ minya be gaɖomoa no dzo ŋdia wola te nɔ wa be blɔk ma kaka ezã la do ma ɖu naneke oa ma ɖu naneke o ɖe amea la va to hafi wòava nɔ santi be edɔ le wui elabenu kɔ yeƒe tamesusu yeƒe agbea katã yeƒe ɖoɖowo katã wole bena amedzaku ame mɔwoa eku gba agbedome wonɔna gasia game no yi wa be nuwo me nenea lele kpɔ ame menyi bena miawo o lele kpɔ amewo le ku wole yi wole gbɔ eye wa be didi katã nyi bena nkɔ yewoatsɔ agbe ne yewoate wɔe keke amea ne woati agbea Alléluia. Le nɔnɔme ma mea mate va nɔ santi be edɔ le wui yave ne agbe waku ɖe nane ŋuti ne nya nu yi ke ta ye le agbe ɖo didi aɖe le me o ne le agbe ɖe nane ŋuti eye Yesu gblɔ bena ne le va gbɔnyi va yi gbɔ ne le kplɔ yi ɖo la edɔ ma wo la egɔme nyi bena eye gblɔ na Petro kple Yohanes bena mi dze yonye me eye nye la ma wɔm kɔ
mana miazu mawo mi miazu amedela. Alléluia. Miase gomme be didi ya ike nana ameo sena ehia ya la mekame belo Yesu ye atem atroe. Yesu ye atem ana direction. Yesu ye aglobe plomdo. 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 Enu ya ike ne lekpoa. Obia Yesu benade nu kantie ame apagbe nu kantie odi wonye nku gbagba no. De etwa wonanea, de noa wonanea, de nto wonanea, eto no benko. Ne nyenti kokweta. Yesu ela to no be ah. Enu ya ikere le kpo la gbe wa mere. Ngba fanvio enye benti kokweta. Ta amesia me la glonyare pepe na no tereko. Na no tesese. Alléluia. Jean chapitre 8. Miakle, mia dogbera. Alléluia. Alléluia. Miakle chokukuye velia. Ebe azon Yesu gaponu nao blob bena nye hehia mepe kekeli. Amesike dia yonye mela mele viviti la mezonge akpo ke bon agbe la pe kekeli ano esi. Miatrochlike. Azon Yesu gaponu nao blobena nye hehia mepe kekeli. Amesike dia yonye mela mele viviti la mezonge akpo ke bon agbe la pe kekeli ano esi. Alléluia. Mais de kuku nami minamia chomia be hoseo dari nyaya ochi. Alléluia. Mau fe nyala yenye ameike mebe mau fe nya ebe yenye enya Kristo yenye enya ikeba onko don chila. Alléluia. Mau fe nya ye anokbo magbele o dari gbere. Alléluia. Mau fenya eye la nabena ne amesia me gblonya deda enya ike ne setu mau fenya mela ye nabena wana globe awo melereke. Alléluia. Ni chome no David play Goliath be nutinya na evio la peme emele gblono bena David là penene lesio penene lesia fi obe wa va play Goliath o globe de bi faire ko ni ne mi awe be fe la 14 15 16 ans même. Alléluia. Maintenant tourna de vieux bena e meke o va do afagbe adia David anu ke be klono anle o ko be klona vogake enu yo ke wo se ela bena mo fe amisisileji eye enya yo ke nona dimene la enabe ebe npokpo onko etovo ta eyi wo va fagbe adia ebo odendo da bene wa va chonduna fofuawe menenia ta edoaye o jaba o ye o va le kpobe ntuare le fima le dovlo maube avako Amerique me le kende meneo. Alléluia. Minya ale ike wo yontwa. Ebe reko. Ebe me kaenyi ntu bolo toya yikele wonko. Yikele dovlo maufa vako.
Dès que Saul kple be sɔdza wo kpɔ ŋutua, dès que wo gblɔ bo, dès que wo gblɔ ɖo, ne mi xlẽ tso tame wo gblɔ be ŋkɔ. Enyi ŋutsu kɔkɔ dzuatu eye wònyi aʋame. C'est un homme entraîné à la guerre. Voyez que ɖevi fɛma va mekpɔe be nyi sɔdza enyi naneke o. Ebe me kae nyi amea bolo tɔ. Alléluia. Ezɔ ɖe dzi wobe ne tsɔ aʋawɔnu ebe o enu ya woma te ma yo. Ebe egbana ebe mana ebe ole nyame wobe ele gbe sam doe. Be ma tsɔ wo ŋuti na atsɔ na dziƒoxeviwo. Ebe ne gbɔna ɖe dzinye kple yi. Vɔgake le Yesu Kristo be ŋkɔ me le Mawu Israel ƒe Mawu me va kpakple Israel ƒe Mawu. Alléluia. Eye le aʋawɔwɔ ya me le enyagbɔgblɔ ya me la egblɔ nɛ bena le Israel ƒe Mawu ya ta la matso kɔ na o, matso ta na o eye matsɔ wo ta atsɔ na xeviwo. Alléluia. Enya yi ke me di la gblɔ ko nyi bena le gbemagbe la enu yi ke David kpɔ la ewɔ nu kɔ eto vo na enu yi ke Saul kple eƒe aʋakɔwo nɔ kpɔkpɔm eye wosi vɛ be. Alléluia. Abigail, tu attends ça? Ta menye feu, menye ale ke noa sesero, nou ka ene le kpɔkpɔm. Yesu gblɔ bena ame yi ke akplɔm ɖo la maganɔ nu ka me o, maganɔ viviti me o, maganɔ viviti me o. Nou ka ene le kpɔkpɔm. David me kpɔ be Goliath la enyi nukɔ enyi ame dzɔatsu me bui ŋutɔ tsa be enyi naneke o. Elabe enya Mawu ke dzi xɔse ekpɔe be ganyenye. Goliath nyi obie bena ɖe ŋutsu ya ɖe mate ma be obe Saul be one yɔ ame ke le gblɔ nya va be eva le biɔ bena ɖe enuka ye wodza wɔ na ame ke la wu ame o. Alléluia. Eyi ke be va me biɔ bena de ko kpɔe ɖo aɖe de ke be wɔna aʋa ɖo de ke be wɔna ɖo de ke be zɔna ɖo ebe na ɖe mi biɔ bena ɖe nu ka ye wodza na ame ke dza wu ame o. Egɔme nyi be ŋkɔ elle est convaincue à 2000% bena il dza wui. Eƒe 9. Alléluia. Nous kaimi le kpɔkpɔm. De Christo be kekeli ya klena mia. Ne mi me kpɔ naneke oa aɖeɖevi koe la wu mi. Alléluia. Mi nya ɖe ke ame yi ko dɔn ɖo ɖe anyigba dzia enya kɔ gblɔ wobe yewo kpɔ nu me ka o. Anak viwo wobe nu kɔ be yewo le woabe ŋkume abe nu ka nene o. Bletuviwo ebe yewo kpɔ yewo ɖokuiwo yewo ŋutɔ yewo kpɔ yewo ŋkpɔ gblɔ na wo be wonyi bletuviwo o. Wobe yewo ŋutɔ yewo kpɔ yewo ɖokuiwo bena yewo nyi bletuviwo. Ta ne me kpɔ nane oa palui ɖeɖe koe la va dzi o la gblɔ be palui agblɔ be palui ya. Alléluia. Pour bena ame eve ɖewo nɔ wa dome Yoshua kple Caleb. Gbɔgbɔ bubu nɔ wo dzi. Mawu ƒe gbɔgbɔ nɔ wo dzi. Wokpɔ nane. Meka le yi ke Anak viwo kɔkɔ ɖo. Meka le yi ke wole ɖo. Mawu ye do ŋgbe. Mawu ye do ŋgbe. Ne míaƒe nugbe nyo Mawu nu ko la, Mawu atsɔ ŋgbe do nyigba. Mele nyawo gblɔm elabena enu sesewo ava. Mele nyawo gblɔm elabena emɔ yi ke dzi míato awɔ míaƒe agbea nu yi ke ŋuti ta wɔ agbea ku ɖoa emɔ yi ke dzi na to kaka ne le zɔn eye nuwo katã le yi blewblewblewua mekpɔ le wɔ nu yi ke ŋuti Mawu yɔ ɖo.
Alléluia. Mi kpo Biblia me. Ne mo sesea la nyabe il est moitié. Alléluia. Sister. Ta ne mo sesea ngaglobo mu onde na nke mu ti ya na cho enyaya acho blaliti na doku. Acho blaliti na doku. Lesi atane ma o pe nyame le miasie wa na ne ke o mate mu aho na ne ke. Nye ma blemi olo. Nye ma blemi. Rien o ma o na ne ke. O te dona gbera fona de yeye. O mate mu na ne ke. Enyaye Yoshua glo be ndone note eye ndonote. Alléluia. Enyaye di o hose eye o pokhla Jericho be grio ziandre eye glisse sema o nyepo. Enyadie o nonate do fipode yoke onye fipode hoho o nonate. Alléluia. Enya menyi bena pastor alo novi awo enya yenye Kristo to ebe enya manu emela ome won ka mo na neke mo na neke mo na neke. Alléluia. Minami atitre mi adogwera tona ma ubena ne fouille ben ko didi vevie be ya jeyome be ya wo ibe akpe ben keke unti donue eye ye fe lolon ne vame le ifa peme ye fe dame dodo ne vame le ifa peme ye fe enu yoke wo jirado be ifa pe ne wazula ne family ifa pe me ne na ne ya jesi be enu mega pe be majesty me majesty majesty me majesty Biblia Globena. Là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Fille que nous pouvons léola.
Lipo. Fike amewa tola. Et nous si à nous atem ajo. Le peuple est sans frein. Alléluia. Les effets sautant fait agbalek banto. Ne le clé choku kuyi ni liadila. Pao no no blombena. E ike me se nyabe hosenti nyala. Nyeme dijo be dodo da de miata. Be afetola. Me dit be miakle. Nena dogbeda me dekukuna. Efe soto fe agbale gbanto. Kukubi atonlia. Ebe esianti nyeha esime se hose si le miasi le apeto yesu mela. Ple miape lon si mie cho lon ame kokweo katanti nyala. Nyeme jujo akpe dadale mianti o. Esi me douanku miaji le nye kuku dede ome. Bena miapeto Yesu Christo pe mau. Si nye nuti kokwe fofola. Nana nunya. Ple nya de fiape gbogbola mi. Le efe si jejela me. Eye bena miape dimenkuo dina ko. Bene mia jesinu sinye efe ameyoyo la pe mokpokpo. Nous signer domeni nous pe nous tikokwe. Le fe kesino nous la me le ame kokwe a otome. Alléluia. Amen. Mia do meto gedeo miti nous blanu me le mia be fome o me. Miti nous blanu me bena amo ngolobe mi. Miti nous blanu me be akba o pe mi. Christo le Paulo le klom Efeso to bena melegbe dumda bena afetola ne nami de defia ple gome se fe gbogbo ne mi afe dimenkuo ne ko ne mi anya kesinonu ike le yepe yoyo me. Alléluia. Novio ne me dogberare nu ya unti wa ne me dogberare nu ya unti wa kafla na nye nou bien la le bokome na tema va nye nou bien la le nti la me. Et ça je parle aux jeunes. Alléluia. Donc bera afeto nam si jejepe gbogbo. Ebe me do bera be afeto ne nam si jejepe gbogbo. Si jejepe gbogbo. Si jejepe gbogbo. Si jejepe gbogbo. Ben nyen kuo ne fu. Nyen kuo ne fu. Le nsen ike ne jirado di darena ame kokeo. Le kesinonu ike le woyoyo me. Ne me bona ne keo ne si jeje ya me swasi o no si anu ike avala la te makplojo elale nu de sia de la te va funu le wa fe me fa si jeje ya la swasi funyenko fiama fodofe ngonye to nane nye hose ne walike nane nye hose ne wa teblibo don senya fo don senya lo don senya fo don senya lo don senya fo don senya lo
mi da bena na ne ke me sesia wona me yomi vana bubu ne yomi vana kome popo le akbe ma volame ewe do taro chinu de nami benamia ko unkonchi be mi ado we encourage eye ne do be mi ado me to de sia de tohe la wa do jesi yoyo tohe ya eye wa son le yoyo ya be nu seme me do gbera be mi ado me to de sia de ike la londom la wo gbogbo be nse ne nyomi mi ado me to de sia de afi sia fi ko le ike le alondom la le Yesu Christo ben come kekeli ya ne clearage kekeli ya ne clearage kekeli ya ne clearage. Amen. Fofo mi to gbera de vi bubu de sia de amede ike jesio fogake wo globe aw ye maga bobodo kwinyo macho enu ike juro mama ola me dogbera ne do jesi bena aw no dudu ya ike zu ha obe dudu ike vale dudumla menyi ife nope yo menyi ife tefe yo ife tefe le fofo la ba feme le Yesu Christo ben come fofo la ba bo ne do entro bova le Yesu Christo ben come mi dogbera no vi le siade edani vifin edani bébé edani ametiti yikele babla de te yikele nse de te Yesu owe don gbede mi ademeto de siade nti le won come la mi gba kokuti okata owe yomina agbe mi degbe fa agbe Amen. mi degbe fa agbe Amen. mi degbe fa agbe agbe no we la be we hu mi abe di be nko agbe ni we na be we na mi si jeje fe gbogbo mi yira oda le Yesu Christo ben come amen ma onejan